to a limit where it needs to feed. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Took until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind, you know I'll always manifest it. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bus Channel Aceh ya. Kita sedang review bus yang masuk tol, yaitu yang berangkat dari Kota Banda Aceh dari Terminal Bako pada tanggal 11 ya, malam Senin 11 Agustus 2022. Ini kita sedang berada pas di gerbang tol masuk Indapuri ya, yang berada di Aceh Besar. Ini udah jam 9 kurang 15, belum sampai juga bus di gerbang tol Indapuri. Ya, pembukaan di malam hari ini yaitu satu unit bus Simpadistara, yaitu bus Paket Group. Bus akan masuk tol juga, satu unit ya. Dan di belakang disusul oleh Simpadistar juga yang warna hitam. Ini masuk tol juga di malam hari ini ya, pembukaan udah jam 9 kurang 15. Dua unit sudah berlangsung di jalan tol Banda Aceh Medan. Ya, satu unit Simpadistar udah berhenti di pinggiran. Ini ada mobil ambulan ya, kita review juga, ada dua unit. Ini ada kedatang lagi. Ini bus Putra Pelangi ya, nggak masuk tol, berarti langsung mengambil lintasan Banda Aceh Medan. Dan disusul lagi satu unit bus GRG ya, ini juga mengambil jalan tol. Simpadistar masih di pinggiran, tidak ada gejala apa-apa ataupun nggak tahu ya. Ini pada drive-nya lagi turun, mau lihat bannya. Mungkin ada gejala yang tertentu ya bagi bus Simpadistar ini. Ya, disusul lagi satu unit bus bus GRG ya, ini udah masuk tol juga.
masuk jam 9:05 ya di gerbang tol Indapuri. Ya, 1 unit Armada Indah ya, lebih memilih jalan lintasan Banda Aceh Medan. Ya, disusul lagi 1 unit Simpati Star ya, ini masuk tol juga di gerbang Indapuri. Simpati Star Volvo. Percepat. Ya, udah masuk lagi ya. Ini 1 unit bus Putra Pelangi. Lebih Kurnia ya. Salah Bu. Itu udah penampakan 1 unit lagi ya, kalau nggak salah itu JRG. Ini memilih juga jalan tol. Bukan, ini 1 unit Cahaya Kembar Jaya. Ya, kalau udah ketemu sama tol, tanjakan gasnya langsung full ya. Udah sampai juga 1 unit no stop Putra Pelangi. Ya, langsung tancap gas po. Itu udah sampai juga 1 unit lagi. Yap, mantap. Shop JRG ya, JRG baru. Ya, tancap gas JRG. Ya, mantap. Ya, monster dah nampak lagi monster. Nyalip. Yo. Langsung nyalip. Ya, pasukan sambil kita menunggu truk datang.
Aceh.